Kalugurang mga kabatad, ingasal pantayanan, minsan po ating metong nga babai, ing lagyu na Simplicia, sisimba, Aldo-aldo, at magnobena kareng santo, balang kompradya. Simplicia muitang magnobena Aldo-aldo at sisimba Aldo-aldo. Mag-Hora santa pa Aldo-aldo. Balanggat panahon, alas 2 hanggang alas 3, makabante ni Arapaning Santissimo, kinggayang pa mag-Hora santa. Minsan Aldo, pepakit siya kaya'y sagradong puso ng Jesus. At mga pamulalay ay Simplicia, king sintinga na ning Ginoo. Makalawin siyang bagya kaya, Simplicia dapat ausanem lumapit kaya ning Ginoo. Simplicia nga na mekeni lumapit ka na. Agyan nang gawa ng Simplicia para milapit siya king Ginoo, atakbang din kayang mitis. Bala mo ding salamin na mamilatan kaya ang poking Ginoo. Inyauling milapit king Ginoo mi patalpakya king lungkot na. Kabukasan may sakit siya manang Simplicia. At alayang choice nung aliyatad ni manang king center bang paulo ni at binante niya pangatlong Aldo king center. Kaya rin yung atlong Aldo minuli ni manang king baleda sinopane at sinesene. Migresyum yaking gayang pamag-Hora santa. This time, pepakit na niya naman kayang Ginoo. At nga na sinabi kang Simplicia, Simplicia, MEKENI LUMAPIT KA. And to her great surprise, milapit siyang atlong takbang king Ginoo. Masakakit na niya ngayon Ginoo, uling milapit siyang atlong takbang. Kauli na bali, disnanay tang kapatad na, mila ko yaw breng asawa na, at makiliwas siyang abiyasang pong mapila na pera, at dininanay ang 10 kilong abiyas. Simplicia yung kapatad na, at peparaman ang 500 na pesos. Kabukasan mag-Hora santa naman ni Simplicia. And as usual, pepakit siya kayang Ginoo at sana'y lumapit kaya. And to her great surprise, milapit niya namang metong atakbang king Ginoo. Kauli ng Simplicia din yan di sana magpalimos, kitang lelening pasbul ning baleda. At melunos siya ngayon munano'y Simplicia, huling maranong biyay ning magpalimos, pepalubane, at pepakananay ang bulang tinola, at impa naman sayo niyang pong mapila na pitsyong pirasong manok. Igit na yung mala na ning magpalimos, galut-galut siya. At malagwanong kinwa, retang imala na king aparador, at dinakin yung mapila na imalan ining magpalimos. Kabukasan, may bigla na naman ni Simplicia, pepakit siya kayang Ginoo, milapit siya, at milapit siya king Ginoo. At atuklasan ng Simplicia, no palang uri na yung akauling Ginoo, at makasiklod ka rin gamat na, ing maya padapat king kalupang tao, yang paralan, bang lalong milapit king Ginoo. My dear brothers and sisters, we can be so attached to our rosaries, as if when we pray the rosary, we are really in union with God. We can be so attached to our books and novena prayers, but the Lord is telling us, let us attach ourselves to our brothers and sisters who are in need, so we really be near God and close to Him. My dear brothers and sisters, ingamanwa na po ning ginungin. Nung burita mong milugkin kayang kayariyan,
ing adwana ning Gino, mayak adapat. Kaya pong gospel reading tamo, dimdam tamo, nung makananong kakatukla, dening bisang lubog king kayang kayarian, at mamaus la kaya. Gino, Gino, at naning meging sangkanda, inyang miras laging pasbol ning banwa. Mamaus la Gino, Gino king lagyu, penaran ming amano ning Diyos. Penabi mila ring demonyo, at dinapatken dakalamala king lagyu, makapagmulala. Dapat ako sabyan mo karela, kapilan man era ko akikilala. Mabating kayo taong palamara, dumayo ko kanako, iko mangarok at dapat. Then taong marini, pupuriyan ding Gino. Tatas doring kamat na king praise the Lord. Peraral de ing amaro ing Diyos, makapagmulala. Penabi doring demonyo, king lagyu ng Jesus. In the name of Jesus, may kagawa lang dakala milagro. In the name of Jesus, tutuyang mayupaya ing lagyu na ning Gino. Dapat na ning ulang. Naming gewa mo king lagyu mo. What are your credentials? Your good works. O malalumpakan kakitan lagyu na ning Gino King lagyu na ning Gino, penaran may mamano ning Diyos. Di napatken dakalamala, even miracles. These are amazing. And we can do miracles by the name of Jesus. O nangalami pasar lumog king banwa. Away from you, I do not know you. Makatakot ita. Sabihan na ning Gino, nakakakilala. Gino, kilala ka. Ginamit mo yung lagyu mo. May kagawa kaming daka na milagro. Away from me, you evildoers. Mangarok adapan. Bayu po, nang putnangan na kayo nung ninubisang milumban mo. Sigurado magtastangan. Uling bisa tangan, milubking banwa. Magtastangan gaman. Pero nung kutang ko kaya kayo, nung ninubisang mati, malamang lamang alam bisang mati kaya katao. Uling etapa puring lakwaning sabla-sabla, keniking yan. Granted, or hindi sapak, or admitted, itama, lakwan tayong yanong ini. Pero the question is, milugda mo kaya king banwa? Are we qualified to enter heaven? And what can qualify us to enter heaven? Our good works. Dumalantaman king paspol ning banwa. Alupa dareni, mamaus tamo. O nangatsuta na king paspol ning banwa. What are our credentials? Pwede mo sabihan king Gino, Lord, I have a collection of novenas. Dangal kami kumparansya, Lord, king parokyami. Bulan-bulan at wakat lumpiesta, daring kumparansya. Kasaya, Lord, tapat ko ka rin nobena, ampo ka rin debosyon, ka rin malasanto. What are your credentials? Lord, ating kong collection na rosaryo. Ing panay kong gagamitan, kitang ibat king Roma. Magrosaryo ko, Aldo-aldo, Lord. At nung Minsan, ayari ko ngandeng apat na mystery in a day. Lord, sisimba ko, Aldo-aldo. Kaya biya ko king charismatic prayer group. Makipag-Bible study ko. What a dugo, masyak ko. I do not know you. Nakakakilala. Bakit? Kasi paboret may mamu. Nung lawan tayo piyatawag pang karing apulong utos detang kapat hanggang kapulo. Makapatungkol nating kalupatamong tao at nining kaparamong tao.
luguran me at igalang imamo o itatang mo. Po talagang lugod ka rin me ngari mo. Tampanasan ka rin matwa mo. May man pupunta na ni mama ko itatang mo, masakit na. Munta na nga mo, kotang makaburol na lang. Ustoy na. Nining kaluma mong tao. Kamakamate, kamakipati. Sisimba kapin, kapate mo nga desiping mong bali. Maya pitang. Ing pantunanan ng Gino, aliwait ang labi, nune panugali. Madebosyon kapin. Magyabi aking magkanta ng magmisa. Pero kapatid mo at desipin mong balik. Marong katapat. Pupurihan mo yung ginukarang labi mo. Pero kapatid may itang kayabi mo. Yan kung may kasunduning kapatid mo. Totoo sisimba Aldo-aldo. Unang dakal ka extracurricular activity. Katapat kinasawa mo. Mamyaluman ka mapi, tinkandungan, daring haliwang lalaki o babai, marok ka dapat ita, manyirakan pamilya. Tatraidoran mo yung asawa mo, kinglarangan ng katapatan. Totoo, sisimbata mo nga Aldo-aldo. Unang mapanako ka, mapangupit, mapamirayin, marok ka dapat. Sisimba ka pa mo, kapamirahin mo, kapanako mo, mapamirahin ka. Kami palagin yan. Totoo sisimba ka Aldo-aldo. Unang number 1 ka, king pamanindredo sampong pamanyira, king kalumpa mong tao, malarang ka po. Ka marinig? Sisimba ka Aldo-aldo, magrosaryo ka, papuriyan mo nga kung gino. Member ng paningkuanan, putang kaya number 1 ng chismosa, ampong may dredos king kaya kayong lugar. Maya, sisimba ka katoliko ka. O gagawa kang paranan para akam kamoy gamon na rin kapatid mo. Ikaw mo nga palipat din dito luking lagyu. Masakim ka keng gamon, ampong biban dyan king pamilya. Kami pala.